Elizabeth Nyirabakizuru wavukiye mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru, batuye mu murenge wa Karenge mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba. Numwe mu banyarwanda bake bafite imyaka irenga 100 y'amavuko, we akaba afite imyaka 107. Nta muntu uriho twavukiye kimwe, ntawe, bose barasitse. Ni jewe ukiriho uyu nguyu afite abudukuruza, ni umwana wanje bwite. Kuri imyaka y'amavuko abenshi bageraho batakibasha kubona, Nyirabakizuru we afata urudodo akabasha kurwinjiza mu rushinge akaboha ibyibo. Kuba kibasha gukora ibi akaba avuga ko abikesha Imana. Ni Imana rero yabonye koko meze nabi, ntaco nzimarira, ikirango cyo ndimarira gute kuri ibi, nta kandi kazi kanje ntabwo. Umwe mu buzukuru ba Nyirabakizuru ni Dorothea Nyiranzabonimana ufite imyaka 53 y'amavuko. Abona ko ibyo nyirakuru akora bidasanzwe. Uriya ni nyogokuru, navuze 68. Eba ntago bisanzwe, we natwe byaradusuyoreye buriya, ariko urebye ni nk'Imana yabikoze kugira ngo agire ikintu akora, kugira ngo abone kugira imbaraga, kugira ngo atazarerwa sinzi. Nkanjye rero buriya sinashobora gushira muri urudodo urushinge, ariko we arabikora, nta muntu bimukorera ni ubyikorera. Nyirabakizuru uvuga ko n'imirire ituma umuntu arama, asanga ibiribwa by'iki gihe bitatuma abantu barama. Icyo twabayeho abakira ko tukatura bitwariye bibi, nabo muri kurya byiza bizabakenya. Kera kwariye bibi, inyama bagateka mu muravumba n'ibirungo byazo, ugiye yico inyama cyo muri kabari, uzizo batetse mu bazi hamuriye. Ibi bifumbire turi kurya, iyi mitima horaga baratera mu biryo, mu mboga bari gutera gatera birimo iki, taro abagwayi burimo. Ibiryo Nyirabakizuru arya avuga ko yirinda kubishyiramwe amavuta, naho ikinyobwa akoresha ni igikoma. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.